Yesu vyagiye mu ijuru urakaninaza mu buzima bwa twebwe abana bawe kuguye umwuka w'abazima dufise. Turagushimiye cyane kuko uri Imana itugirira neza ikadutera iteka kandi ikaduteturura mu makuba y'ubwoko bwose. Nta kintu na kimwe twaburiye mu rukundo rwawe. Ineza yawe nigwire muri twebwe Mukama, ububasha bwawe buseruka duherereye ubwoko bwawe, kandi inema yawe ihoza imitima yacu. Niwe ntandaro y'ibyiza n'ibyishimo, ni wowe muhesha w'umugisha wacu, ni wowe gahimbare kacu, ni wowe neturiye kandi ukabamukira neza. Duhezagira ubwoko bwawe, tunezereza abana bawe, duteturura abana bawe. Nta kintu na kimwe twaburiye mu rukundo rwawe, nta kintu na kimwe twaburiye mu bubasha bwawe. Niyo mpamvu tugushimira twivuye inyuma. Hembura ubuzima bwacu, amaraso ya Kristo nadutwikire twebwe ubwoko bwawe. Ububasha bwiwe budutandukanye n'ububasha bw'imyuka mibi, kandi urukundo rw'Imana rudukwambamvuremo urwamo rwose, maze tuve inyuma y'uruhongore rw'abana b'Imana twinjire mu irembo ryagenewe inama. Ukaba Yesu Kristo we mwungere mwiza w'ubuzima bwacu, duhembutse ijambo ryawe. Byo dukenye ibyo dukeneye byose ubifitiye mu biganza byawe. Biduhe Yesu kugira ngo tunezerwe, dutsinde umwasi, dutabarwe kandi tubohorwe, maze mu izina ryawe umugisha no mu bwiza bitubeko. Amen. When we sit down and we wait, when we remember Zion, God today will guard us from captivity, require from us a song. Jewe naragenda nkaruha ngiyo nibutse ibyago byo muri ico gihe umutima wanje uratonura cyane. Mu Kristo aravuga ngo komera Kristo ni muzima. Mwaramutse neza mama, komera Kristo ni muzima, muraho muramahoro, ndamahoro mazima namwe kandi mu weekend. Buriya ari ikintu mutazi, kuwa gatandatu nk'uyu munsi tuisanga saa 9:12. Nuvuga ko turi mu zamu hagati ya saa 9 na saa 12.
kwa gatandatu nk'uyu munsi wari umunsi w'ubutsinzi ku bwoko bw'Imana. Benshi ntibari bwabisobanukirwe, byari bikiri mu ibanga. Aho by'ukuri saa sita z'ijoro iminsi 3 yarakwira, icya Kristo yavuze akiriho kikagirane kikagaragara, kavuga ngo nk'uko Yonasi yamaze iminsi 3 mu nda y'urufi. Byumvikana neza yuko burya amasaha n'amasaha y'ubutsinzi. Samasaha umugama tugira ikigongo tubyo kurya n'ibyo kwambara n'inyoni zibaye. Ngitwe bantu bukorera gukemeke mu bisisezana byo gutanga. Mumve rero ngomba bwiye ngo bon weekend. Mushaka kuvuga ngo ariko bitubwire cyo kuwa gatanu kuko twaba tuyitanga nyuma y'umuhingamo ko nk'abadiventiste nibo twaba batanga isabato kada ibanyura ibyo ndetse ngo nanje ndaho ndamahoro ama nanje nashaka mu bandanye musengera ku mutwaro nabahaye w'ugukundwa bigahera mu nzira bikabura iherezo ryabyo n'ibyo mubyeyi wanje. Oya nimba ata wundi mutwaro ufise ari umutwaro w'ikibengero ngiyanda bibiri bangarimo umva muri wo kuri ugukunda kandi ukakunda ubigendere. Umva muri wo kuri ukurondera kandi ukaronka ubigendere. Umva muri wo kuri wo guhezagira kandi ugahezagira ubigendere. Umva muri wewe kuri wo kubyara kandi ugahereka ubigendere. Ubyumve wongera ubyumve kuri umuntu adasanzwe. Niyo wamara kubyumva kuri umuntu adasanzwe burya bitsa kukubako. Hari ibisakuru tubwirizwa guca mu kugira ubwenge. Kuko abo basore baza mugakundana bigahera mu nzira sonzo murabe tangure guhagarareko nimba ujutera wakira wamawakira batari batsi tangure guhagarareko uraba ugende uraba umugendana uraba inyifata nusanga umusore aje kubwira cyabindi muzi ko hari umuntu ashobora kuba umunyantege nke ushika akundana n'abasore 2-3 bose bagenda bamusambanije akabyemera nta sore bakagenda bakuriye amafaranga ukabyemera nta sore nihagera igihe uvuga utazoza mbetse ubu ntazomungere mu maso uraye ko atazocaza umugabo wawe. Nuko rero komera rero ukomeze gusenga cyane kuri twatwigoro mugira bya 10 mutanga byakimuvuge muti uko tuvuga ngo mu nzu y'Imana ntihakabure ibyo kurya n'ibyo kunwa ntihakabure ibyaboro n'iby'abakomeye mbere abariko no mu buzima bwawe bwira Imana utibyige kundi yose nkabibura. Okay nuko rero undi mukisa avuga ngo mwaramutse ndasaba mu dotore y'indoto narasabye nasara y'indota nabi ubwa mbere natangwe mbona haza abahungu basengana no mugore kubera ibyabo nabyemera nababujije no gushika mu rugo rwanje ngo baje ngo turwane nabo basanze muhira hamwe rero turiko turakwegana amashati sinamenye uko byahetse naciye mbona ngo umwana wanje wanyuma afise imyaka 3 n'amezi 4 baje bambwira ko ariko arasohora amaraso niho namutora ndabona ko yuzuye ko amaraso asohoka aciye epfo ndamutora ngo ndamujane kwa muganga ariko mugengiye kuraba umuntu afise imodoka ngo anyerukane kwa muganga niwe nitegereza ya maraso nsanga ni ikintu kimeze nk'inzoka ariko gisa n'amaraso muga gica epfo ahaca umwanda mukuru nibibona nagize ubwoba bwinshi mu miduru mvuga ko ngira nsubire kubura umwana akurikira umuhungu w'ikinege aheze nawe nyene imyaka 3 n'amezi 4 apfuye uwo bakurikirana n'uwo mukobwa mfise bakaba
yari umwana wa kane. Ubu rero nkaba nsigaranye abakobwa batatu. Naciye nikangura kubera reveil yaciye ivuga ya saa 9 imbyura musenga. Munkundire mu minyishu bikunze mu nyima nyene ariko nta kibuza ko mucisha no muri groupe communication n'ubuzima. Ndaja kuyiguha imana guheza gira. Ama madamu nubwo agatelefone kari kanyankiye singume kuza ndamenya intaye n'inyigisho. Nari nabasabye umubonano kugira amature umutwaro bikunze muzonsengere. Mwarambwiye ko muba mucarama ariko urazi ko ari nini ntomenya aho nabasanga canke umunsi no baronka bitangoye kuko ushobora gusanga mutari muhira. None mubona byo kuna muzoza mukanyuka ko ibiganza biyeze nashaka nkigira ibukama mugangira mfisi yo uwo Kristo waje. Oya ntukajibuka amabye bodo bya bikenewe kuregwa urihebye ariko muregwa. Urihebye ariko more. Kasha kubwiyo mpamvu naho baneje. Naho obejo ukanegera ku radio ijwi ry'ubutungane cyangwa uraza ukaza muri studio kamera Kristo ni muzima. Ni hafi ya chama basi ni muri tenga ariko nta nuko agoye. Uzana imucarama ugeze kuri station ya Charama ni kuvuga uraza ahantu tumbe na Rubirizi arakabara barakadoga hano hari imbano babazira hari n'amararo y'inka ucuduka akabara barakadoga hano hari amazi meza yo kunwa bavoma irembo public ucuduga aho nakazero ka gatatu banza gushikira imashini basya ko ni yimwe kuko yarizo ni adresse ni drapo ya Saint David nibyo bintu by'umwihariko bihari ucukatira uri kuraduga ukatira ibubafu bwawe. Ninzu iri ruhando ni pango kirwande kini kipango ariko barubaka mugabo tarenza kubaka inzu ariko baramanika ntiyagoye mugabe ico gitekerezo mu izina rya Yesu Kristo ndagishambuje kandi mani nyuma uko ari umuntu w'umugabo byumvikana ko ari serugo akavuga uko seka afise intuntu mu mutima. Kandi rero nongere mbwira abagore muzi ko muri ko murasenga muri ko muratuka Imana izobatsa murumva intambara ifise n'umugusengana n'umugore wi kubera nguko babisenga ntibabyumva. Urenze ubona umugabo abyuka gusenga saa 9 akaba adahuza n'umugore wo gusenga ndabara Imana itadiha umugore. Ugerera muzoze murafyitikiriza ibyo mukyitikiriza. Ubundi cyubaro cy'umugabo abagabo ikintu kibahana nuko batagira ukuri batagira ubutungane. Umugabo afite ubutungane uko hagarariye urugo rwiwe kose Imana iramuhangaza. Umba nk'umwe barafise avuga ati je aba bantu uwo mugabo w'abasore basengana n'umugore wanje ko banje ukivuga icatari indoto munyuma niho yabona ngumwana w'uwo mukobwa uvuga agira kane byumvikana ko hariho abandi bakobwa babiri hariho umuhungu yapfuye apfa igihe cyaciye muracumva ngo abona hari n'urusorokoroka muri we byumvikana ko guheta ko umugore ndababwije ukuri hari abantu basenga muri ko muraheheta. Narabwiye uherutse urugo rwantangaje ndabwira umugore sindi guhenda nibazoze babahenda ngo ingo zirasambuka hari ingo zisambuka kora zabuza abagore bazubaka hariho n'izisambuka banashaka kora zabuza abagabo bazubaka mugabo urugo rusambutse kora gwabuza umugore agubaka nimwibaze ngo rusambuka cyo kimwe n'urugo gwabuza umugabo agubaka urugo gwabuza umugore agubaka umugore n'ubundi ahera mu ruzererezi muguru urugo gwabuza umugabo agubaka umugore n'ubundi yubaka ibintu bikomeye. Iryo ni hame nimwori kurango nikora amashure mwize ni hame ry'umwuka kuko abagore mufite imbaraga mugo umugore afite imbaraga atagira icyubahiro cy'umugabo wiwe acege imbundeke. Abagore mufite mufite ububasha bonashaka mufite ubukomezi usama bakarenga igihumbi ibyo ndabyemera mugabe yuri umugore bikakunaniza ko umutima w'umugabo karirira Imana irakwiyicira yenyine ubwaye iragutererana ukibura mugaraganda ubwire ko Imana ishobora kuzirika umugozi umugore mu gusenga asengera umugabo w'imyaka n'imyaka kandi umugabo akazogaruka. Ikene Yakobo yarabipfutse ngo Sara iruhande y'imibabaro yarafise ngo abwira hamagara Burayimu ngo mukaba bahoro ngo ngwiki ngo namwe mwabagore ngo muba abagabo ba nkuko muba ecclesia. Imana nitwime ibyo kurya ibifise hitwibe muzi zifise tugahora mu ruzereze dupanga tuhangayika tukaronga imigisha ariko twirutse twagizene ngana tuvuga ngo Imana dubidusanza turyamye tuba turyamiye mu butungane. None gutungana n'inzara mu ndamu waza ko byoroshe mwaza ngo Imana tuyibanga nuko yaduhaye bigaragara byose reka da ahubwo turayubaka dusanga muri ico cyubari gatangazwa nabyigaheze katuganza kandi katugabuye kuko ubutungane bwayo nibwo butumita gusiga ukwigusanze.
bantu uwo mugusengana n'umugore wiwe babaje kumusanga imuhira bahangana nawe cyo n'ikimenyetso cyuko umugore aba yaratanze tweka avuga tega ry'umugore wa mugabo wanje nanyemera gusenga ningambye byo kwa Zebi yabiti basi nemuza abagabo basambuye ingo kubera gukurikira Zebi muza abasaserdoti bamenye ibanga kubera gukurikira Zebi muza abagore bamenye ibanga kubera gukurikira Zebi ni ikintu cyase kizoza isinzi warutse wambwiye ngo ubwo gani tango Christian zo gufata nka Zebi hizo nimba itazofise amaso yo kubona je byari umusatsi mvise ndabatwara ko gusengerako n'ubu mukristo avuze ngo nze ngunyuke kubiga ntabyo mvise jane nakwigisha ijambo ry'Imana guryumve nabiganza mvise byo kubika kw'abantu nta mavuta kubura inyatsi mvise nta bikubuzi kubura inyatsi mvise nta mavuta yirukana ubugwayi mvise ariko mfite icyo Uwiteka yamaye mfite ijambo ry'Imana ninkubwira ukumva ugatega amatwi yawe mbega Bibiliya kare yatubwiye ngo iki mu gihe cyo guhindurirwa izamu mu gihe cyo guhindurirwa itsinda Izimbizi zina amabaroni bazitwa ngo amaraso yazo bazisiga kubukubukubu bw'amatwi yawe hasi muri bene Levi mu kigabane cya 8 menga ku murongo wa kanga wa 23 menga Ningu imanura ukazuma reka niyari manura umugabo ndabwati uwo mugore mwicecekere nukangwa n'urupfu rw'abana bawe no ahubwo sambuza ugo rupfu kuko umaze kugira ubwoba ukamara guhangana nabo bantu ushobora kugira umubabaro urenze kubona Reveye saa 9 yavuze ukaba mu ndoto nk'izi nikimenyetso cy'uko Imana ikubwira ati mwana wa jewe iki nigiye cy'ukuguruza ikerekeza ku buzima bwawe hari gihe abagabo n'abagore ikintu nasanze cyambere kibabaje ku isi Imana ndashaka kumenya ubumara Imana yasize hagati mu gitsina muziko hari abagore mutakaza Imana akavuga ati nacyo mugabo nzomubona nyabiri muziko hari abagabo mutakaza Imana ati nacyo mugabo nzomubona ndamwabi ubwo burebe Imana yasize nibyo koko yasize ububasha bw'uko ari wo hatuma abantu barondoka mugabo naho biruko mwibaza ngo Imana koko yari ishaka yiko mu bigenza nk'uko mu bigenza no Bibiliya iravuga ngo Adamu yashaka kumara imyaka 100 turi uburiri buri ko hepfo ngo yongera uzarura imyaka iri hagati ya Abeli nande na Seti Bibiliya iravuga ngo Adamu yongera kumenya hepfo ngo arazi Imana ishumbusha urubyaro rwa Abeli intungane abyara Seti Rero turiko turavuka nawuzi ko tuvukira muri ya maraso agwa mikumiduru yabe nawuzi ko tuvukira maraso ya Seti nawuzi ko tuvukira mu kabuto kabe kuko Seti yongeye kurongora mu rubyaro rwande gwa Kayini yishabe yamamva Imana yabwira umunyeseti ntuzokwivanga n'umukanari cyo mu ivu cyo mu heti Rabasarama yarango abaheti katse Rabasarama yarango abanyasidoni katse Gerera butuba turiko turinjamwe nitubitse ndabasabye iyo wana warabwiye abana sambuza ico gisokora hari n'ijambo watu uravuga ngo ikinega cy'umungu nahise ntabwo cyari kinege no kuko ntuze Serofate ugiye gusoma mu gitabo cyo guharura nta mungu yigeza byara mugabo urubyaro rwo gwasigaye ruragirane rokomoza icyubaro cya Serofate bugira namuvuga ngo umukobwa si umwana nagera mabwira ko ari gihe sometimes tuyenda nibyo koko Imana yarura urubyaro ishinge ku kabuto k'umuhungu ariko kugira ngo ukugwe k'umuvumo kubyara imbuto ubwenge nabwo uzobwira kuko hari abantu mufise umuvumo wuko amaraso akabuto kavuye amaraso avuye muri ako kabuto ka Y niyo yoramba adashobora gukwiza imyaka 25 kandi akabuto ka Y gatanga umuhungu yo ni biology gatanga umuhungu X murati ko umugore afise XX umugabo afise XY afite ubwoko buri bw'imbuto umugore afite ubwoko bumwe iyo rero ubwa bwoko bumwe bw'urubuto rw'umugore ruhuye n'urubuto rwa X rw'umugabo bitanga umukobwa nayo abamasa y'abakobwa mushaka kumbaza ngo yari yasabye umuhungu n'umukobwa bigenda gute tuba rutubuto tubiri twariye umugore bagize ovulation zibiri hari gagira ovulation bajya bayiregiriye hari n'ubugari cyo gituma bavuga ngo amasa ava ku mugore ngabuge amasa nategwa n'umugabo no masa ava ku mugore kubera iki nutubuto tubiri dushobora gusha canke n'urubuto rumwe gwisaryamwo kabiri mugarubaye urubuto rumwe rutahiye hatahiye muri nuze muri trompe ya gauche ni ya droite hatahiye iburyo ni bubafu
kakaguma ari akabuto iyo gwaremerewe cyane rugashe cyane rukikubitamo kabiri aba mavrege hateye umugabo yari yarungitse Y ikiba umuhungu n'umuhungu umugabo yari yarungitse X ikiba umukobwa n'umukobwa iyo yari amahasa umuhungu n'umukobwa babisigura ko umugore nk'ubu nk'itariki imwe agasha akabuto ko ngaha inyuma y'iminsi 3 cyangwa 5 agacasha akandi kabuto ko ngaha kibuto nukuvuga ya ovulation murumva yuko murati ko kabuto gasanze kwibika iminsi 5 niyo mpamvu ninda ecographe bavuga ngo ni prise au mois de semaine birumvikana yuko nisivuga ngo itariki imwe ngo imbavu zose zihira rimwe no abari umuyergiriye sikra yukaza ugasanga itariki imwe ngo bakabuto kiburyo karahiye niko kari karamukiwe mu gitariki 8 10 12 agacacirije kandi kabuto kiburyo ya masa ariko rero ku kari prise au mois de semaine niyo mpamvu amasa bukuru na butoyi ntibigera banganya imbaga ni gaga ntibigera banganya imbaga Bugera bari ni sikra yiwaje mugikanyaru kigatura nuko kwezi nyene ku buryo bwuko kandi agacatera habiki agacaba hatera habaho conception. Nani amasa vuga. Amahasasa asangiye igitsina ni urubuto rw'umugore rwica mu kabiri. Yara amasa y'amakobwa n'umugabo yarungitse urubuto rwitwa X rugahura na X y'umugore. Yara nico gito bavuga ngo umugore ngo arakomeye. Kuvuga ni XX mugabo ni XY nico gito bavuga ngo bari vulnerable ariko ibyo byoga baranashinga nuko Imana yahinguye Eva mu igufa sibyo nukuvuga rero murumva ko ari kindi ari yindi erema ico ibi bintu biri biologique even psychologique mugabo kandi biri nibyo mu mwuka Iyari abahungu bazima kandi basa nukuvuga ni ovulation y'umugore yabaye umugabo atera Y urubuto rw'umugore rumanyukamo kabiri Iyari abakobwa basa kandi bakobwa basa ni ovulation y'umugore yabaye umugabo atera kabuto ka X iyo badasa bagasangira igitsina ni azare mugabo ni trompe zibiri zahiye iyiburyo nibubavu iyo andiko ndigisha biology mwe mukwe nuko namemba ubundi ni jengu ye minerval none muzoca muzishira bigisha bane ko niko muri ndyarika no mu byacu none sije bona gufashije kugira ubwego umuka w'abana boce muri jewe chrétien dore mu kwanje cyane niwe ari kuri kamera none ndabeshe ni mutagira ubwege muzoyo nije uko yakucwa minerval kugira ngo nutundi tugende ni weekend tukubwira naho umwuka w'Imana uva mabwira ikintu kimwe muri Misiri ngo azava amaze kubarotorera Farao yagize ubwenge akoranya inama zose urumva ama ministere yose aragira ati mbese undi muntu w'injabwenge turi mukurahe ati bigiye yavuze ngo mugende ngo mubike ngo imyaka 7 uzobishobora bose ngo arabati nani turi bukuri injabwenge ngiye nawe yatavuye yarababitse mu kantu agatumviriza rero ko muzobigenza muzogira kuno reka mbabwira kantu kamwe ni mutagira ubwenge muzogaragara nk'abaswa nyene sicyo nukuvuga rero ibyo byuko byara kabuto kagahungu itekane ubwira Imana uti niwe wangize umugabo niwe wamaye urubyaro kuko avec stress ushobora no kutongera kubyara mu kandi bari gifisa amahirwe yo kubyara hamu uwo mwana wawe mutoye ko ari we warose mu buhoza umutandukanye n'igisokuru kibi umutandukanye no kwembeba nimba ahantu nyina aje gusengera agenda nko mu misozi kuko ibi bintu nibi bicana ubundi nimba umugabo n'umugore bose basenga biraraje ko umugabo n'umugore atacu bahuriza ko umwana umukristo undi ari umupagani mugabo mwese murabakristo n'idini nimwari mukwiye kuri mwese murabakristo uwo mwari mukwiye kubifana mu mizima nikebo nabo nimaka gutandukana yuri umukristo ukabubanye n'umuntu w'umumizirima ibyo ntibikunda muwamupancaritse mugabo uri umukristo ngwana umupere ko tundi mukateka mwagiye gukizwa yumvaga kiza cyane yumva umuriro ibyamwa byawe nibyo bizokwegwa mugenza wawe ntibinakwiye kunamwigisha idini none rero tekana sibyo kuko ubwoba uragona mutima mwirana nuzira kwimvira ngo wanyubika kwibigana ngo bankiwerera wumva urushe koko iyo turinze tubona umugabo byuka gusenga seka bari umugabo ari serugo atawuricari cyurugo nakamaro k'urugo atabitari uko nta kindi kintu nakimwe gishoboka nta kindi kintu nakimwe gishoboka ibindi ni usaba womeneka wogogwa woruha wogiriki
womeneka wogogwa woruha wogiriki ariko nta kindi kintu na kimwe ushobora guhindura. None rero nuse kumva ko umutima wowe tuza rukuye n'umukozi w'Imana runaka ngo akuruke kubikanza n'ibyo ko kufisa umutwaro, ariko umutwaro nturemereye gusumba uwo Kristo yakwikorereye. Gira Kristo utinduwa ugenda uba amahoro, urema amahoro, uwo mwana umusambuze icyo kiyoka kimurimo, ubundi ni nyatsi y'amasezerano. Ntabwo bisigura urupfu, no ni nyatsi y'amasezerano. Kandi kubona wagibona gisoka giciye muri ya nisi n'igihe ciwe cyo kubohoka. None rero kuba warose izo ndoto mutandukanye n'icyo gisoko rukiye, ariko kandi umugore nawe ari gihe kiba ari kigeragezo Imana ibiri kigushaka kugira ngo urabe ko witwara, urabe ukitwaremo neza mu muntu wo mugabo. Imana ikuumugisha kandi ndagusengiye ngo ibyo bitero ubikugwe ko bive ku rugo rwawe mu izina rya Yesu Kristo. Uhabwe umugisha, uhabwe umugwiza, uhabwe umunezero. Undi mugwiza aravuga ngo Ojewe nifuriza kurotorerwa kuko jembanga ibujumbura mugangoma ndota ndi kwishyuye kandi najijikera ikintu nkaguma ndota ndi mu bikorwa bya ruguru ku Gatumba umusobanure wo n'umuka warusubizanya ikimenyetso cy'uko iterambere ryawe riri kure y'ubuzima bwawe, kure y'ubuzima bwawe. Babisigura yuko ufise ingatsi mu buzima bwawe. Ucukora nigiki? Ucubwira Imana uti je uzi ndoto zo Gatumba singene gusubiza ibirenge inyuma uti na reverse. Urumva nibikunda ko jengira reverse. Tira kubwiyo mpamvu ndagusabye ngire neza. Ugacufata mu byurondera mu byo ushaka kubamwo gwaba urukundo gwaba urugo buri kintu kimwe cyose ukajana n'itegeko ry'Imana. Ko mu itegeko ry'Imana niho dukuba ko ivyonye kandi rusubiza nyuma izanana n'icyonye. Aha undi mugize avuga ngo burya amazigiye mu bibazo nari nsanganye umwana afise ubumuga bw'ukuguru bamuciye ukuguru itariki 5 zo 8/2025 muri cyane. Uruguma rw'inyuma warakize barindiriye akire, uruguma rw'indani rukire neza bamukorere proteze. Umva cyaja ko kurondera ibikoresho by'abana amashure n'amayuniforme n'ubusindaheza kugura. None rero ubu wagiye ko umwana agiye mu 11 kuva jeje naraja ku ishure kubera amaso. Ndabandikiye kugira ndabiture nimba bikunda mungurane 200 byase mu 100 mirayeze kugura ibikoresho no kuvuza uwo mwana. Murumva rero nk'umukristo ikintu kibabaje ndakibabwiye abakristo ambabarire mfatiye kuri we mugabo nigisha n'abandi. Abakristo hamwe mubereye intagondwa. Imana yaduhaye inyigisho ya kesi sociale. Nk'ubu naho nje kuraba nje gusanga atari muri kesi sociale. Kandi atari muri kesi sociale n'abantu bakorera umugisha. Kuko uri umwigisha w'ijambo ry'Imana uri umuvyeyi wa bose. Iyo ukoreye ku bisho dabora je nawe mama mvuga ngo ngira ndamuhe mu mushahara wanje. Iyo rero nkoreye ku bisho mba ndiko nangiriza caki n'Imana yazana mu bakristo mwitabara. Muga nkubatomboye gasanga muri kesi sociale abikorerwa ku mugaragaro. Ntana yazosubitsa niba namugaburi niba namugirana niba namugurana aro niyo mufitiye ikibazo bakakubwira ati igihumbi cyo kunanira kuko kesi sociale utanga gwera ku maheri igihumbi amaheri igihumbi nukavuga ngo je ngo nzovayo ngo bazoyanyishura no kuko ibitiriko turakora tuzobisigira buzukuru na mafaranga mushira muri komera Kristo ni muzaba muzogaruka kwishutsa n'Imana itayabahera umugisha mu wundi buryo mutahezira yoye mugende kubera iki ntabwo surudandazwa muri ko murakora iyo kesi sociale yawe cyo gihumbi nayakora muri ibi nuko nomboye ngagisomera ku mugaragara kumbura iyo nagisoma nariko ndigisha ngenda ari guca ndakimwishurira indani reka ndanabivuge mwese mu byumva reka mabwira kantu kamwe kesi sociale yakomera Kristo ni muzima yari guhera mu 2024 kazi kwa gatandatu yakwijuna sibyo iyi kesi sociale baragusaba ko uvuga uti yari kesi sociale muri uyu muvukano umvira mu jambo ry'Imana naho wowe utarahiga umuhigo w'izamubumviriza iki gihumbi nzogihera nibisigura ikintu nakuyo ni credit iryo jambo credit Imana yari nyankiye burundu kandi yaciye muri mwebwe nabyangiwe n'abakristo Imana nzanze ndiko ndasenga. Kesi sociale ntabwo isigura yuko ari mbanguhe no ni intega bizoza
n'abatoya babikira bajya bahawe n'abato basubiza Imana ica mu bandi nawe gihe cyawe kigetse niyo mpamvu kutayabika twebwe ntacyo dubidutwaye ubu ni nama yaratwe tubika ngo tuvuge ngo dufise kona oya mugabe gihe kigeze duhora nibikona bigabura nta rimwe turamaramara ku mu Kristo runaka oya none rero singombye kwivuga ko byinshi na cenda byigisha ko kandi murumva ko umuvyi akeneye ubufasha ariko naho bwoba nidusanga atari muri case sociale kandi yari ihari ntimuzokwigere mwicara ahantu ngo mugi uzovuga uti harahandi hantu nibikishiritse ubu nibwo butunzi bwaho umuswa canke incegera zitagira mufita ni hahantu wabitse ubutunzi bwawe ataruko ukeneye ko bagusubiriza mu nkoko ariko uvuga uti mukama mfashije umuntu uyu musago kugira ngo ndiduko kugogo mwarumvise umwana ya message nabasomera n'umwana wo muri university kandi akiri muto y'icyaha yavuze ngo mana ngo ngaburi y'abantu kugira ngo nzondinde inzara umwana kiretswe n'abagiye bishoboye umujone university arindiriye bourse kinico bisigura ke social ngubu ke social yari n'abatokorera umugisha yabwirizwa guca agirane igishoboka cyose twafuma tuyakura mu bindi bintu bugaba tayiri icyo kibazo kandi arabantu mwarambiwe babwira ati raba wowe uci umutima wakunze kuko sigitikiri kingana harabatanga 1000 harabatanga 5 harabatanga 3 harabatanga 10 mugabo uvuga uti buri kwezi cyangwa utuvuga uti mfashe kwikigumi nazigera ngibura gusa nawe utanga kesese nawe utanga musera yaramayikeho biyo batwaye ikibyo bintu usibye ko mutazi guhigira umuhigima uvuga uti abantu nabitse ubutunzi bwanje ariko icyo nibisiguri ca 10 cyangwa kikano ryaboro no uko nukwirindira wowe nyene iyo ni nk'imbuto n'imbuto n'imbuto mporere Imana rero ikwiteho ariko ndigisha nabandi kuko nanje ndahigira kandi ngamba ndose ingene mbigisha cyangwa insimbataza iyo case social mwaramutse mukobwa w'Imana mundi mu Kristo aravuga ngo Jeffs umutwara umuryango wacu tuvukana turindwi ariko abahungu babiri bambere dusangiye papa dusangiye mama papa yarapfuye ariko urwango ruri hagati y'umuhungu mukuru rurarenze haraho bapfa amatongo na mutoyi wiwe bigatuma bankana be n'umugore wiwe bagashaka kwirukana mama araheze imyaka 5 atavugana n'ubundi atana yama nubwo yogwara atowaraba ubundi rero jewe birambuza amahoro cyane kubona turabavukana ariko atarukundo ruhari nashaka mu dusengere dusubize hamwe kuko natwebwe batoyi baratwase kubera yankanye na mutuye bakanankana na mama natwe twaciye twankana kandi ataco dupfa bano muvuma mu muryango kwe n'umuvumo mu muryango uvuga rero no gusaba Imana mukagerageza kuba urukundo kuko ibintu nk'ibyo numva mu muhanganye n'abana atara Kristo kana musabira mama wako kuko ibyo biramuvuna mukamusabira mama wawe biramuvuna keshi be nabo babyene kuramba ntibaramba ukamusabira mama wawe gose biramuvuna munyu baramubwira ngo barashobora no kugomba kumwica niba ntapfe avuga ngo n'umurozi cyangwa niki nuko musabira gose nuko musabira cyane muri rero ibyo no gusenga ugasaba Imana ukaza mutwigora ugira ukaba wabibiye umuryango wa mutwigora ugira ukaba wapfukamiye umuryango wa Imana yo mushobora byose inzogirane Dawudi nubona ko yari yarangiritse bakamwirukana akaba ari wagaruka kumwesha umugisha mu muryango wiwe akaba ari wabahungisha ndetse no mu gihugu cyose none rero ko mvu ufise uwa mutwaro Imana nyine amahoro kwishimire
ikunezereze kandi kurinde kumaramara. Undi mukisa avuga ngo je wari mwijoro senga amasengesho yo kuja kuryama. Nasabye Imana inyereka umuntu ariko mu buzima bwanje. Rero muri iryo joro nyene naciye ndota umugore akorera iruhande yaho nsanzwe nkorera, ndamubona muri boutique sanzwe nkorera, ndamubona yibungenze wenyene avuga ko yibungenze ariko imbanyi ntirabonekana. Ndabasabye mu ndotorere muzamukoze. Nukuvuga ko hamwe ukomeza gusenga umwasi wawe wamubona yeza akakwisigura. Ko niwe yavuze inda yiwe naco ibabwira ngo Imana. Nukuvuga burya twibungenga amasezerano, nukuvuga amasezerano. Arigera iyo uri umukristo wibungenga ineza kuri bagenzawe, iyo uri umupagani wibungenga inabi. Niryo banga. Nukuvuga rero senga Imana yuko yakubwira ati burya wosenga yorogota yo kubwira ibyawe. Yo kubwira amakosa yagukoreye. Nuvuga ngo ni wa mukristo no, nuvuga ngo ni wa mugore no. Burya wosenga umwasi yo kwigaragaza. Ni nkuko iyo wasenze abwira ati burya naranicana naka tugomba kuza kuguhama ati nukurutuza nundi bukanyeze igeze kuruti yo ndo tudayimurotorera. Ati ubwo nyene bicabira ba muri yo. Nuko Imana ibikubwira ati burya imbaraga ziri muri wewe wogira neza ugasenga. Abakristo nka nubona ushaka gusanga utanaza muri boutique na boutique yawe ntunayibibire ntugirene. Wasanga ora n'imivumo ora n'inyatsi ora niki. Urumva ukavuga ngo umuntu mu buzima bwawe. Kumbe Imana kugira imugukureko nuko uzavuga ubutunzi bwanje bushigikiwe n'Imana burinzwe n'Imana. Mugarigiye mwicisha ibisabisha ngo ubutunzi bwanje ngo ubuzima bwanje burinzwe n'Imana. Iyi uri njya kuri iyi genda mureke kuryaryanya Imana mu bibiri ubutunzi bwanyu mu bibiri gikundiro cyanyu mu bibiri ubudangago wawe. Ndababwije ukuri sindi kubahenda. Hari imvutsi 3 namaze guhakana. Kiretse nisubira mu byaha. Narahakanye impanuka, ndahakana kwicwa n'ishano, ndahakana ko umubiri wanje ukorerwamo n'ibitega. Kiretse nisubira kwimatanya ukazaho ngo anita n'umusambanyi nkimatanya n'umuntu n'umwe, ukazaho ngo anita n'imborerwa ngasaba kwimatanya n'akabari. Bizoba byoroshye kwicanzo kigaruka. Mbwigere mbona naritsibiye mutavuga ngo munyanega nkayingorera ngwingome ngumunyangome zerenga 10 inshuro 8 iwu. Ngo ni mumayika ruma amarika bacuma none sabanyamuka. Ni myuka. Ni mwe. Ryo jambo ryavuze uwaciwe amande eliho bagenzi bayo. Kristo ari muri je warakomeye gusumba uko nkomeye so nkomezwa nawe nyene imbaraga wenye n'ubushobozi. Hari muri je kandi asumba bari kwisi bose. Wikiriga kabira shako mwongira inama kukijanye n'inyigisho mwatanze kukijanye nuko umuntu yavutse. Jewe ndi umwana w'umunani ariko umwana agirindwi yarapfuye. Bisigura ko uwo nakwirikira yapfuye. Ndabasabye mu ngirumva ko umunyembaraga. Kuko ubwo butware buza gusanga we nukuvuga bugiye yapfuye umwana w'imbere yawe. Abagizene ababaye igitambo cyawe. Iyo wisobanukiwe uzana n'ubundi bushobotse. Burya naco gifisha impamvu. Nukuvuga rero ikintu kuko abuga Imana ntibifata wazare kubona umuntu apfa ari munsi y'imyaka ijana. Umuntu apfa ari munsi y'imyaka 70 wewe ntabwo Imana ibifata wazare. Ni mwebwe mwenyine mwamaze kwicajara kandi muri abakristo murasinziriye gose. Icuri mwijwi ry'ubuhanuzi kironderera mu byokora sibyo mukubaye. Kuko ubundi wategeza kuba umunyamahirwe umugabo banje ko. Kuvuga wakundwa no kubanje gukunda. Waronka ari ukubanje kurondera cyangwa imbaraga. Harabandi harabandi nabo kugira ngo bashobore kuronka ibasanga aho bicaye. Ariko urutegeza kubanza gushira mu ingufu. Ariko buri n'umunyamugisha niwo mugabane Kristo yahaye abayuda uzosome muri Matayo 5. Hari umunyakigongwe ko nuvuga buri wa muntu nawe orenganywa bisaba kubanza guca bugufu kesumeta ukazana mugenza ukamugarukana mu rukundo.
bene uwo mugore nk'ubira umugore w'umunani umugabo ashobora kukwigenza ko ugasanga ni wari mu makosa mwagira urugo rubandanye kirere kize bigasaba ko ari wowe uca bugufi kandi wa mugabo akavuga ati bigeze ko nakurenganije. Turagushimiye cyane mukama kuri uyu mwanya tumaranye nawe. Komeza uduhezagira ubwoko bwawe uturinde kubabara kandi twagurira imbibi. Tunezereze kuko turi abana bawe. Turazi ko bishatse wo duhindurira amateka ukaduhindurira amazina. Tukuramvuriye kwa maboko. Na kimwe twaburiye mu bubasha bwawe. Niyo mpamvu twahisemo kwama tugutambira tukama tukuyoboza inzira. None ni wakire gusenga kwacu. Ndoto zacu tuzibibiye mu masengesho. Uja kubibira mu butunzi bwiwe akabibira mu rukundo rwiwe akabibira mu kwitanga no mu kwihangana. Uramwumvira umuhezagire umwumvira umutabare utwibagize ibyago twahuye n'igihe twara abanyabyaha maze uyu munsi tubokere mu maraso ya Kristo tugira ikimenyetso cy'ubudahangarwa isi nitwivange ngo byemere kanatsinda turi umuyobozi wayo ntabwo ari yituyobora mu izina rya Yesu Kristo twakiriye ibyiza tukitandukanya n'ibibi. Amen amen. Haleluya. Mugoroba mwiza kandi Imana ibahe umugisha mu mpande zose z'ukwezi. Jengagira amahoro amandirimba indirimbo zo kujabuka. Imana ibesagire cyane. Nukuvuga iki kintu ndiko ndababwira iyi kasi sociale rero cya gihumbi uyu munsi hari ugize ikibazo turakimufashije nk'ubundi nk'iki kibazo nicyo mwibara gusa nuko ari kwa muganga. Hari ibindi bibazo ngo nukuri no munsi barasohoye, hari ibindi bibazo ngo nukuri ngo ndabuze ngo amakatana ugasanga si umwana w'umorfore n'umubyeyi yahelewe. Hari ibindi bibazo ngo uyu munsi ngo ndabuze icyo shira kuziko nizake sociale zanyu none je no yakura rega jemeze nk'umwaro. Mwebwe muri abakristo mugomba kujabuka muve mu bigeragezo muve mu mibabaro muronka ikibitawe jemeze nk'umwaro. Imana niyo bushobotse kuko n'umwaro wovoba ukagwa mu ruzi mugatwe suruzi no mutego kandi uruzi rusigura mu isi y'umwuka ibigeragezo. Cerera ndumwaro nuko sijenga utabara mugabo ndahari kuko nashizweho. Sijenga utabara nyumva ndahari kuko nashizweho. Ni ngomba guhengama ntabwo umwaro wohengama bawuteye ni humera. Hari gira ubaza ngo nujya mukozi w'Imana ari gitono ngo bikintu cyambere nkora nuko yavugiye ku mugaragaro hari abashobora guca bakorera umugisha. Imana bahetse akiri kuko nigenda cya ku bitaro hari abantu mwakoreye umugisha wa mugore wa mudamu muramuvutse mbere wanashaka ndi yivuje wenyene kuko ngenda afise ukuntu kandi icyo nta nuwo kinkuramo hako kinkuramo gikora naho kucumbuka yikorera mu rundi ruhande ndafise ukuntu mwumvuze ati mutabara icyo umuntu tukamutabariza ku 300 agacakorera umugisha abantu batanga 500 ntabwo nje ndamuhaye yose no cyane ndamuhabye 300 yarakeneye ni mu buri nkarenza ko nka 50 bari gusanga bikene ko yingurutsa apfa ahantu mukuye sibyo yasigaye acahatse hari abandi bataba batatse kuko nta nari mwoja mu bitaro mushiriye umuntu ucubura ubundi mu ibyo mu byumba uvuze uti gurira amakaye umwana uyu gira depense umwana uyu nukuvuga jewe ntibikunda ko nyumva ngo mfashe 600 sibyo mwamfashe 300 ngo nguriye wa mwana hari abandi bana bakenewe no nabi wanje sindabaha ibirenze ndabanga ibyo abandi bana kugira ronke nabandi bana sibyo ngo nguriye umwana abo njangenda nkamugurira akabanza gakwigwa agakurwamo abasigaye ngaca mfata twatundi dusigaye nkabagabangana. Nanacishiraho narabonye ko ariho umubyeyi yabajeje ikintu kijanye n'umwana twe twavuze ko tuzomuka ku ishuri namwishiye ni ngombwa biri ngombwa kandi ndazi ko nabwiye abakristo babiri bo muri komera Kristo ni muzema ntanuka ari naje nagiye baragenda baramugurira isakoshi makaye uniforme n'ibitabo byo ku ishuri. Nukuvuga abana iyo uri kuragira iyo uri kubarungika ku ishuri uravuga uti mbese ninda murungika mu buryo VIP hari undi mwana iruhande rikarataka ubwo senda muteje umuvumo wuko hari shetani zo mwirukangaka ikagira iki ibintu igihe cyose nukugira ubwenge hariho lo minimum possible. Hari ibiba bidakenewe mugabo birose atace byo kwica mugabo hari ibyo utabirose byo kwica nuko rero jewe nkora none rero uyu mu Kristo nagira Imana gusa ko ndayivugiye ku mugaragaro ndazi nk'ubu ntihaje kubura abantu bacu bavuga ati dukorera umugisha ni mwawukorera Imana ibaheza agiye mugabo natasanga ari muri
case sociale urumva bisigura ko igihe atarafise ikibazo nawe ntiyibutse ko abandi bafise ikibazo ako niko kaciro ka case sociale buriya case sociale nibyo naranigisha abakristo no mugenda ari bwatanguza umuvukano iyo ngabiri Imana yari yarayimara buriya case sociale ntabwo isigura yuko case sociale ntabwo isigura yuko